koto mauriane tena jai kinai kansila na luete maukot amonyielo sisiri kriso gulei ebe itolo si Apolon Etem polo tuba Aduko na engo barit imilioni na kaisare koma mitete mikini e kansulo keonito guleida bobo ebe mama polo kitelai jaununoso yapiesin kosodi ebe pole pogete dolo kisi kansilan Kanu adumuna itinenario o program sulu apugan. Council meetings da vikatonga. Mami sa general ke technical. Teno council meetings ko mami so mo news. Dolo na. Apoto ngote masbe. Mami dolo so mami bari bodi dolo so. Ko do so da ara bodo. Asama to do efuju ara ibado do districts. Abu ni ngone pigere sa geare. Ngobe ko to bodi ayo. Punya de para na ba kanya ngaki de kya balali mo be ami nga pere cetena ka pakashina ki tungal mi kameta kwes te do bala ni skoli nga so so mero kunye iburu ja so ko kere ami jula kina e chi volta ma la tro kina ni kori roto do mali mo ngo ba gara aswam do mali ngo ko ngal sama ni ba chama mo jibur chanja ya sa ni ngina da to ngina tire da na kero ko be do la ja sini asal testimony as page email ke si awili baron you go to Narai. Thanks to the technical person, maybe you have asked for us were answerable to the chief. You must say, baby, going to Mexico when I went on a note. So very cheap, I'm a million something in the chief. Apolon Etem otuba ngesi abalebe etupiti ngesi kisil isoma iboroke. Akilon Etem kine kasulo do chama na rakere kisil. Nunu bole chama tinga kisil aswam arucho kina kile kasulo. So ara mambo yonga pelori running a office la fuga atupita kisi la fuga. Mambo yonga chama swamu kaba ara chama I called you that with the respect that I gave you the first time I came here. And I will never mention anything bad about you or whatever. Ara nejina chanaka. We have worked well. Kwenye boni kuboroguni yare. Akirono erotala nilo eboma. That was the first contentious issue that I faced here. Papa District Chair, it so happened that the implementation of the law, I don't want to take off the chairman, the Tonga Lugu, etc. I am Mama, the is a cool, I will call it. Eraban lo kansulo lo aukot, John Michael Gadungesia Balebe, Kotongesia ijale yapiesingol, Nara imam elo sisiri kedai kansilana ke. Sesenete aswamuke na jokan. Ejai alagi anonara mamika pau pemisi kito sekisi. Ngese tipa stoi de polake. Epo pupina chana ba potikapu luanu. Inomko silipo. Edolo nikto singole ko. Mame ngori nuno ni na. Akaka kina mo kele trelo mame tupite na balakis. Nara mamna rosi. Abun kwa nanga ibai kimi na hija sesu. Mama kata ko darau ni speaker bobo. Ekotongeta abong ori kaunina. Abun kwa nanga ina sare remino kansula limbuni. Osodi Apolon icholongelo C5 Simon Pite Doreku ngesi abalebe mame joke ngareno kareto kine ponengol kilipite ai timonor kai swamanar na jokan Kanu Apolon na ichalo ikech. And this technopo are failing to work eleso. Eje speaker, eje chairman. And I want to remind you on the check-out the worst mistake you do is to consult a speaker and leave chairman. The speaker is number 3 in our structure here. Nendangakinen kansala SNG on Etem. And I want to request all the technical people, respect the structure, respect authority. Nuka TV is Abraham Elapu, co-district local authority.